Bafowethu, into engibingelele futhi ofikile namhlanje. Bengithembisile lapho ukuthi ngizowatshengisha abalandeli, ikakhulukazi abafowethu laba abafisa ukufunda nokubona ukuthi kusikwa kanjani. Ngiyathanda ukuthi le video le yokuqala engiyenzile ngidonsa isikhumba, ngisiwasha, bese somile-ke namhlanje. Sengisika-ke lapho ngizama noma ukukhipha-ke umbala omuhle, ihawu elihle lapho ngikhetha umbala. Kahle kahle umbala uyakhethwa ukuze ukhiphe into enhle ngoba nibone leli lihlobe kanjani okushuma. Kuba njena-ke mase kusikwa. Angazi ngisazonenzela enye ividiyo sesigabela ngoba mawusika kumele uqaphele ukuthi igabelo lakho angeke lize likusonte yini ekuthenini wena mase kumele ugabele igabelo lakho loqonda ngale ndlela yokuthi ngeke kuze kudingakale ukuthi esikhaleni la segabela ngeke uze ukwazi nokufaka amagabelo amabili ekuthenini yabo mawukuthi igabela lingezansi esayidini elilodwa, imbala kumele ibe mibili. Kumele kube umbala owodwa ukuze igabelo lakho lizoba lihle liqondakale ukuthi kahle kahle ufake igabelo elombala onjani. So mawususika kanje usuke usika kanje ukuze uzokwazi ukubona ukuthi umbala wegabela kumele ube njani. Ngiyathemba ukuthi ngizamile ukuchaza kulokho. Nami bengisazama nje lapho ukukhipha amahawu amahle. Ngizama ukukhetha imibala emihle nje, imibala emihle ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu osuke efuna ihawu efuna liqoshwe, isithakazelo, igama, yabo noma yini nje athanda ukuthi ibhalwe lona. So kuyaphoqa ukuthi ukhethe la angeke uze kukuphazamise khona ekuthenini ukwazi ukuliqopha ihawu. Nami bengizama lokho-ke lapho. Hhayi ukuthi akukho okutheni okuningi. Mawusika usuke uzama lokho nje ukuthi mawenzeka umuntu efuna ihawu eliqoshiwe ukwazi ukumqophela. Noma-ke leyo nto ingajwayelekile kodwa-ke izojwayeleka yona ngoba vele isiyingenisile already manje. Iwona-ke umsebenzi lo. Mawukuthi-ke ufuna ukukhuluma-ke usungahamba uye lapha kwi-profile, ikhona inamba bese siyaxoxa-ke. Sokuxoxa ku-WhatsApp noma kuma-calls. Ngiyalibamba-ke ucingo mina, ngiyalibamba nje ngoba akekho umuntu ongakufonela engazi ukufonelelani. So nikhululeke nje bafowethu, sotholana ocingweni. Inamba yami iyo le lapho kwi-profile, naku-WhatsApp futhi ngisebenzisa yona. Ningasabi nje, sosebenzisana nje kahle ngokukhulu ukuhloniphana. Ungasabi futhi mawukuthi uhlabile isikhumba ufisa ukuthi usikeleke esikhumbeni sakini, hhayi ungithinte. And kubalulekile ukuthi isikhumba usibeke efrijini noma usifake kwi-cold room mawukuthi usezweni elikude, sibone ukuthi kuphathiseka kanjani. Kodwa-ke isikhathi esiningi la amatekisi asuka la eNatal noma la eMpangeni almost ahambela yonke i-South Africa. Ilapho nalapho nje angafiki khona.